Hello. What it is? Amazing, super fantastic. Yano Manipur Creative School students singer. Ang pamongga
Kolapati ata manay ko manunda any function any tournament da ahan basumay na pangko se Tanzania ngay umoy aduna miyam na Manipur Creative School ginamata ahon mo kuba amakdan lolo sige aduna lolo na pagi referee pagi BSC au nabi tanzal lang sige aduga match referee aduga Timanimak wajing loina saida wajing proprietor Muhammad Wahidur loina koi saida gi managing team manager Muhammad Yargadi akogi player sing akogi main gate ki booth sigi tonglo nabi dabakta sen sabiyo haina lolokchari aduga ngasi amanu shiba bana mama opening da so akoi hapre akoina kawgon loi da pot ama katang ne akoina saidi ko chege dum yam amaga ngang ge ngai jabadi ngasi ki koi main gate ta kanapada Kanglay Paki masuse kaudunu adu kini ngasi flag ani kuni yumaga Kanglay Paki da makta kan tiye divase sigi da makta JCB da makta ayu bakuba amakta kan nolong sage Mes on the way tanda timani batigi ya badal joga mes FMD ngasi ki komplike da badal ngasi ki mes ka Mr. Secretary selection dire ngasi ki pharmacy ke final ki mes ka Mr. webinga da ba ningoi angatsa bada Mohammed Rasim post ngasi ki mes referee auda ngadal ngadi da fourth official referee ningoi angatsa bada Mohammed Sikandar SSC FA ki kegi treasure kam kegi SSC ki pro party original sila kegi ngasi ki fourth referee official logade aduna yaragati koi dum selection diraga do kegi dum ngasi ki oigita basina do koi na mangchong na lokop kari do match referee koi Hemanta Amarjit Brozen Premjit koi doina kegi ngasi ki match conduct tawbade aduga official sila sem saga na biro team ani makhuga ani aduga koi hauraga ngasi ki sanai tangma senjering tangma do anana Lalu bagi hai betul niam pun mak meeting tabak tanzada lalu ni saya nolok ceri. Pergi referee itu yang sudah pada minat mari makan pergi baru lalu saja kait pun nama kita ada kait pun ada juga minggu ini angkat sebenarnya Jana Alhas Muhammad Alauddin Alais Nanau Chairman Zamzam Foundation Social Worker Wabai AC MPCC Minority Department dan nasi informasi kembali lainnya baru kerajaan kami dah berbatal lalu question jadi Masih di sini loga, kalian di studio kopi, ada satu football tournament sebut Napungkan begini adalah pilihan respected invitees sing amri honorable Kendra Sigi MLA Mingwana Kandarabada Anggan Arun Kumar amari dais ta family bekai kumara bekan balai guru pun maku amadi asigi tournament asida sana begida ba players sing amadi player di thona happy gani hana na piri ba di ka bini ba si salimai bel amadi thakhan ba ikata ba kudin maku ahan ba makata hana salam to jariya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
yang marau ngai ni ngasi gasi kumba meksasi hata gola pati datang na thopa amasung hana dagi irang na tanggu laita daba Manipur gi uiriba sahi ari hum dagi sarang na dana santi uidana la aba waduna lairabo waduna matam san lairo matung ga khara santi la aba in khara aba matam asida mayam chanduna hana dagi hambu sagumna sigumba mai pak pa sports sama pangthok kani ana simbi langbi riba club amadi terole kai sida lai riba maru na masda mating pangbi riba kidung wahan mokta ta thagat thongbu jari amasung mahu sagum ayamba tanggu lai ka da Manipur adu ayamba sarkar adu jiranu sarkar amasem na honorable chief minister amadi atopa Minister kau wasak lau gaya musim makata na matang wasak lau raga tandu lai taba saling taba guna mak community kuri mak musi sana lah ingin naga amasum isa na juga mengi magi na tension laga santi lai ba ama puno generasi amasum kakka gina puaga luna daba amut patana thalawa samaj juga gina puaga ikoina juga mengi magi na tension ba Sangkut pergi mage je tension ba tanggu lai ta ba musi sana ba hana lai ramba tu dagi hena mang jin thana chatpa nandana bai ko turing no ro na minarasi amasung ekoi ki golapati hata si hana dagi hojik awon mo mayam ma pura iba si dagi ekoi isa na su 10 दिन ni kanje gari parking to budani kanje adagi sai gi yung kai sai ba sida pot chai tham badani khange atopa laiba aikoi gi bazar ya to pe ya sinda luna ni ba sida gi to thojo la gola pati hata singa luna na ba masun aikoi gi area si smart city gi sumanum challa banina masi ke chaukalai ba sida aikoi na amukka he na isana khara ai gi ngamjawa hata ai gi na ye tu khara aikoi na Sentuaga nalhan laba amasung chaukat pagi smart city government ki side tagi tawraiba sida hena ikoina kharak sadikan so yausan bataragadi hena mangan thokami na tamjaningai oiba kairoi lekai amu oigani aduduna ikoi purna kona minasi senga isa gi daitani thodani na khallaga ikoi chudingma usi janana afaba thabak nganta tominasi phattabadagi ikoi labna laisi phattaba thabak sing ikoina mingona pandraga Fataba thabak sing doi khona sadona hai da so isa na gyan ta na rabu man chai golapati hata dagi amut ko fataba thabak ma kai aikoi mayam loi mak ngasi ji ma phum da pulla bani na pulla mak se dagi anau ba wa khallo namaga loi na aikoi ma pham se dagi niyat tawla sabina si aikoi se dagi amut pa haram oi ba drug ki natta oi da ba thabak thoram Samalda amasung government na lona ya jaba thaba amafu tawroi amasung aikoi na afaba thaba khattamak Allah amasung asuna ya thaba khattamak tawgari hai bo khallo na sigona mafam masida tilli ba sidagi kana ba masigi message ama pura chachi amasung ikoi sana singo ikoi thaugatchi atunagi sunagi minini humdinga si sports tawba sinatana makha ta na susigi fillasi ngana na bagi damak tawona bada inshallah mamanga su karina aikoi ki honorable MLA na pangbi ki mati mayam ma to pen bhaiti sing na pangbi ki mati mayam ma hai kre adu darkar lai bedo su inshallah taala ai ki oba sai gi su filasi ki damakta masun sanalo si ki damakta state level da national level da international level da sanaga do riba player si ki damakta amadi filasi ki damakta amadi wala prati gi si ki aikoi ki organize to gi club si ki damakta ehak ngam jo matin pangjage ngasi go lulpal sing tara khatang matin pangjarang ge makha ta badasu kaiguba sobe maunu ma darkar lai ga tara su player gi amasung filan si da mak ek darkar lai go ma kai gi na kana inshallah ngam jo le re angam batha ka hauglai ba angang sina sibu hauglai ba ikoi gi sai nau sina sibu samalda malien da satta ga bagi da makta amasung malien ikoi gi malai ba Manipur gi mai program di damakta darkar lai go matiang makai ai go sai ta gi inshallah taala matiang pangam gi damakta ready ni aduduna mayam na matam sana club na amadi lai kai gi ni sinai mo da du contact to biro inshallah ai gi sai ta gi ngam da makai ai na taujagani amasung hauglai ba ngang sing na su player makai na su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯤꯝꯃꯥꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯇꯥꯗ ꯑꯃ ꯇꯦꯂꯤꯄꯇꯤꯒꯤꯗ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯠꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯝ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯁꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯐꯖꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯅꯤꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 0 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯖꯤꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯕꯨ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯖꯤꯝ 3 ꯁꯨꯔꯦ 2 ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ 3ꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ 3ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯖꯤꯝ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ 24 ꯑꯋꯥꯔꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯁꯪꯒꯥꯒꯗꯕ ꯏꯁꯇꯦꯗꯤꯌꯝ 3-4 ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ 2027ꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯗꯥꯏ ꯁꯥꯔꯤꯁꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯗꯕꯤꯗ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ खरा हवाई यावना सिसिदा इखोगी फिल्डसिगी अकोइबदा मयाम फमननबा अमदि स्टेडियम अतो लेबिबसिमुना मयामगो मानब स्टेडियम अमा ओइदनबगिदमक्ता सेमगतपिनबा आयाना इखोगी ऑनरेबल एमएलए दसु रिक्वेस्ट तौजरी अदुना इखोई खुदिमक टेक्ता गाइदना लोइबो फाउबदंग ngasiगी स्पोर्ट्स असि मपुंग फालेमिनसि अमसुंग अल्लाह मपुंग हांग मपुंग फानबिबा मपुंग फान ओहनबिबो सनुवाइगो ओफम दसि थमगा वांगांग बतेलतन इखोंगो तांग सबलो सिंगो थागतसरी जना Muhammad Alauddin Alaisnunaw Chairman General Foundation and Social Worker Wabada AC MPCC Minority Department ay Naik Chumba Wapam Gadoina Mateng Tawbira Damata Sinjariba Managing Committee Makede Tagasabadoina Akogi Final Hounabing Tanzado Lawina Sign Luchari. As a same Sabiro to the when second half Taki New Kara Dice Legend Dignity Singna Waro Tamiraga second half Amata Sanzagada Hounabing same Sabinaba Mass Commissioner aduga four officer referee aduga match conduct aduga assistant referee same saga timai players sing ekoi god asdigi lengthop pirang damata lengthop piraga asdigi howna pang tanjado ekoi lawrasi nasi aroi bagmini aroi bothoramni punmakna afaba inchik pa leiba oirisnu leiba imana yai fare hai wakhan se ai thamoi da leiminaraga kangu leitaba manipur mo oirisnu hai se masi ai da tedana bidai do chila final match is yang nabi tamakta masing yam laba bahok kya filgi akoi bada hojik match is yang ning mugi aram khoram bo loina nare akoi se me amde hanjara kya having revision now sinaso mafam masdi yorak pading am taw match is yang di ning ba to me amadu live stream ting dagi koi match sing yang kamin se sida ne filgi akoi bada le ba missing se yam khre Nabi matak tu pami mam se. Wow, satin ka par le rimai bel me ama. Football pam jaba sana khon ab da thoi yaw jaba mai bel nga tani satin ka par ng sa sa har jidang si mes final mes ju ming ta na wi damak ta. Phil ya koi bada hojik mes ho ba khorang ngai le ri bo mioi sing adone ste yeng bio satin na siga. Nei re se live revision now sing some from mes da sok oi mak soi da lak ni ngam kan en khale.
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤ ꯀꯨꯏ Numit ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯍꯧꯔꯅꯤ Manga Numit Numit Ngasi final 2020 match number 56, 20 teams, 1 champion, 1 trophy, 1 night in the day sky. And the battle for the heavyweight classes is 2 teams, Walzim versus Saida. For the black, Walzim. For the orange, Saida FC Sabalekay. プレイヤーシントロね Aduga ngasigi first half ki first scorer, second scorer, any mating pangbalay nasu officer ki tartaraga pangbaya bay kulung sa basu laysagani. Aduga apama pamba unga piling balay nasu ngasidi akogi officer ki lakin ewat adu kiri biyagan kuna nakaw musing adu muhabiro officer na taramna kokseri. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯛꯁꯣꯏꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯍꯧꯔꯅꯤ Waljimga kanoga Chi du kaino. adale adu bai waljimga saidaga Ngang rồi se. Ngai thua ka dore ba. Thua ka dore ba matam chau ki dore ba matam lo ya roi ba se du. Thua ka dore. Adi CBS ne president khar lai ri ba. Na hap to en dawr se. Waljimga saidaga Na sama pham ya te se. Si ma thang ni ya. La la kan. Miyam na kaurang ng ngay nagpunumit ado, suksoy suy na kaurang ng ngay punumit kidding asi manga 7th Jesidu Trophy 9-a-side football tournament listing aning akun gataruk Walzim Golapati amadi Saida Sabalekay na ngasigi aroy ba sana gitakmal senjen gitakmal haiba aduga lupa ki takmal di koi mamanga koi pigre third place ki di almost hata bi beso sana third place lo robina ngasi ki sana gi senjen ki takmal loraga Golapati asidagi afaba sanoi puthokuna afaba sanoi sing awang matha ki level pudongna bo hona bada miam punamaki chawar ba thodang do lomina si auli tholak kadore for the orange color Saida FC for the black colors Walzim in the day sky a wonderful stadium 14,223 attendance in the grand finale of the 7th Jesidu Trophy 2026. Miyam au bakubang katan magfasere. Hah? line up to Sige. Hah? Ano? Hello, ako'y bowling minasya dubo. Aroy ba thorong amadi aroy ba final in ako'y season khalibado di madugi ako'y ngasi live coverage story sa long media nito na yara kadi ako'y nam thabi ba sing nam thabi gano aduga ako'y ngasi thorong masig dai selection ni sing na loy ba fo award iba fo adu lemina khigane hai ba thajaba ako'y site kin thamjari aduga phajaba mongda olaga ako'y ing Tampa Leibak ko kang Leibak Manipur ay bagi wakalon aduga lakador pa Ramadan Mubarak ta asoyangam punamati ke anay ekwan punamati kay topilaga mabungfa na helaga thama sukna sa Islam ke sa atin mga bagi koda na panato na pinaboysino ay ko gi kadore aduga song gi sim sabiro aduga pinasige song gi lebisi ko gi
Arun Services ki staff technical ni staff technical ohun lakh mane mo sik lai sama tani akoi labi da le hai aduga pen media SKTV LTV aduga Notice Video aduga Tom TV akoi yosale aduga ngasigi best referee MD Rasim aduga fourth official referee Mohammed Sikandar aduga best conduct of the Amarjit Hemanta aduga Amarjit Hemanta Brosen akoi hauna bagi namata ya agadi lengthong piru namata koi nolochari Zed, shomda sangat tabu hena parena. Egune, imai bahaya ngasih deh. Ada kan no? Sama deh, ngasih. Allah mazat lah. No, yadri Zed. Kaya sige thora masigi dai sa lengkat pinam da magta kai kum na masa goi robai kai kum na sari mingoi na hagat sarabada Mohammed Alamazat APO Mobiles Department of MA and OBC and SC busu ka sige thora masigi dai sa lengkat pinam da magta na kokshin jadi Zed ai kan mai ke sa Ay, sana nang kayo ay ko. Hola, tadi. Siapa tu? Dia hobi dia ikut kami saja kok. Halo, sa. Sangat tu dia mau ucap. Oh. Tadi kan masih. Mau dia mana wali ya, tu begini. Mana? Itu nak siapa? Enggak tarik je. Om hai tarik ni je. Wal jingge. Taibeng Revision now si sound level si kitang environment khalya tu khan tham magai na ngam da committee hatang pi gena message horam dai gi Kaya kasi best referee man day for referee official yara ka day ko official lang lang makada kum sa pero yara ka day kum sa pero gi tawag Halek मैं से कोई ना हो रहा नहीं Miyam huma kumahan ka ng dulog sige and the father in the final day of the 2026 the 7th senior one of the outstanding in the day sky 9-a-side football tournament star level sana lebat ng sino kito pero Mia mau mo kuba mo nunok sige. Che. Hey, tau sino hero. Wali ye. La ko ko. Wali. Kogi lepiraga akogi referee ni lepiro to kogi kasi dai selection music da kogi kasi ki lebat ki isai anthem pangphung na bigtan sa lo jage adu kasi ki thamu kasi ki dai selection mi me magta mingoi hangan sa me youth high bang badul ha social worker busu kasi ki thamu kasi ki dai sta dekha me magta no lo auction sare desne anthem to jo kai to bino na ko Sana lebat. tha kha me na whatsapp ta Marik singa luka, nang yara kai luko. Nako thakin wale. Mia amuk tang loy lekhan mindarase. Sana lebat tang lebat Manipur gi lebat ki isai ne na unang lekhan minase akogi anoi gira angang oi gira aroi ba thorong ne aroi ba tang lebat ki isai ne aduna miam unang na dai selection yu bai ki punama akoi lekhan mindarase. Lekhan ohana
Lekalo. Nangi lekalo haba. Hauri. Ya, asin boleh ke? Ya no. Mama Jauhini, Mama Jauhini, Sanalai Manipur, Manipur, Sanalai Manipur, Manipur, Poloi Namgi Manipur, Manipur, Poloi Namgi Manipur, Manipur. Inungundagi haurati, jinglona palu tharibi. Inungundagi haurati, jinglona palu tharibi. Sila lepalo. Dulu lah, hello. Thagaccari Kangleipak Sanalaibak Manipur Lurmadung Matungda Miyam Pudumak Manipur Gimana Kangleipak Imana Thagaccari Pudumakku Akogi yam nungsiba tugumba tungda lepiba flag asina ngasigi mayak sengna imani masel nungsi sana leminaraga sida singjat thakpasingdo madugi mayong nagadabani akoi masel amatani aibo wakalodo thaminaraga ngasigi final ase mapung fana Nuaina Santi Oina Sanabu Oina Sunu I was Jessica the looks of the selection we were singing. I go get there's you, suck my canvas of photos and knowing that I don't see. Yam the Fasamatuma Satama Maningasi, I go get Tung the Lepaga, quickly come back if you are Masu Pairaga, Kangi Paki Saga, Fasama Satama, you say, Yam Tagating, outstanding and super fabulous. I go. Tama tabiro dum lauki. Ako'y official sing sanction biyo, ako'y tayo single election river single, ako'y kai kunubot si official sing election si is line up for the Wajib team manager Mohammed Idris. Sikun haiche. Aku bola mati. Bola mati yo. Final kick off tu. Miyam ako kubak na luwin siya kasi di kubak kula sunara sa kula si. And a wonderful father, hey! Parang nahihiri pa yan sini. Kasi flexi ito ne. Asisi, orang nawai bayi Punjabi ni pa nung siya sini. Kasama, bisa. Ani aku dah ni lah terus.
Si chalo, tak tahu ni chalo kita apa? Ha? Chauki pelan satu kalau chauki cami mutai. Chauki, ya roh misi yang begini ni. Maning dah kalau lepas dia pelan ni, ubu bang bro. Ada side kapo. Jangan dia. Lagi ye, air nak saya. Air tu tu sini. Oh, air tu sini kau ibu. Ha? Ada peminggal ada kalau ini kok. Alai tadi kita ni udah punya. Ada itu. Nggak tu gitu. Kayak besi tu tunggu ada kan. Ini jadi tuai sana je. Ha? Sana. Akhirnya chief guest na final kick off kick terlalu kau bilang mahal na doktor ni kau final kick off se. Tahu याद रहे mayam se. Kau final kick off ke bodo. Sedikit dong. Yang mahu kumakusi ko pagi honorable sana arway ba numit ki wazim amadi kau gol sadan cari dia tahu. Kau sedikit dong ke tahu se. Final kick off ki honorable MLA 15 Wakai SCC Tanjam Arun Kumara Arway bagi final kick off Waljing versus Saida Sabalikai. Minama mo kuma butang naman sige. Asa law deh. Azik nasi thoram musik final match asigi grand finale asigi. Yes of honor final kick off tau khram tung nozi match asigi. I think we will see now sing some khat ane bijama de shot of tokyo. Comment PV rose song white ba camera angle white ba any suggestion pun mai kai. Media ki team na. Toma. Taram no chore. Siam tak sangka form tak. Nanti mai minggu lau kau apa ada kan? Nasi grand finale ki koi Manipur le bagi chai da. Amazed. Flag player ke mang sen ke taina live progress tau ke tune live hiring hai da mang na phil gi akoi ba dani Manipur amatani hai bagi kari wa khalun da chen ke na hai dom tang tham. Aina thamjani mau hai di Manipur noi pak flag ai besina saktak cha ba khoi kang lai ba ke flag sina saktak cha na maram mo ga mayam da punna flag chi pa ra ga ida chen je mani tikta pa oi cha la di ne la kan hai ba ma asmi ama katani ba to pa di kai hai apetang noi na elbaso na hai on hai ba wa Manipur Kanglei Park IC Kanglup Tratruk na leiba guma Kanglei Park ni masida tanggu leita da ba Irang 2023 ge megi third ka je polai rak pasida kari phawi ga thamoi da Jadi le ba situation la anglup ti ka ti ja haidana punna sinmin raga yang sibu sinaba da nga pai ba pa le ba ai nga sinasu tu matandal shanti yoina la hinaba ningba pamde ai ming album MK ai famna hata gulapati Carolyn
albab MK ki message asi yam phasaw message ni ang manipuri su tangdu leita ba ing chikpa amadi paleu government na sida ho message sam pra pa sini yam nungai ba kum ma ke thamoi da phaw ba ichul aduni ma na phongdo lam ni basi ang na chimban da phongdo ko am draga su ma ke thamoi da phaw ba amadi manipur ki machu taret ki phirana sibo basi ki leida ba sawra ba thu asi ga koi ba da ma na pu da na chen ki ba paihan ki ba hai ba se asam batinate ma ki wakalon thaga tabangam de manipur ing chik pa shanti nei pa manipur ma ohel pa oirasunu hai ba message aduni ma na pirame se Hasik miam koran ngarak libo si final match si mi tabi na bidong kala mi sing si mo ida power ba si match si am thuna hoba mataki pi habo mataki pi habo je mataki pi habo cha sa ngai liro sila sa tori sine ngasi gi hawa sa sa kamati yam khre ngasi gi thang ka do timani systematic kun telan nei ba tu tim ne doide ni ko na de 5 10 15 20 5 10 15 20 yare the idribo team B do saida lere color do kai dungana ino ore tab dia de come on color yaw dro color yaw mo yaw ni da aino ene kudo side yaw de ko yare the lineup for the Walsim Pritham, just number 9, Captain Sweb, just number 21, goalkeeper Jitan, just number 5, Clinton, just number 4, Shafiq, just number 2, Rakesh, just number 3, Yohanba, just number 99, Bonishan, just number 17, Krishna, 10, Falguni, 6, Irfan, 8, and the Saidur, 1, team physiotherapist Mohammed Amir, team coach Mohammed Tajuddin, team manager Mohammed Idris. The lineup for the Saida Sabalekai, orange color. Manda, Amazet, Gong. Newton, just number 27, Captain Askar Ali, goalkeeper 1, Sahil 23, Sakib 14, Alfas 9, Wilson 21, Deepak 22, Rishi 4, and Binoy 11, Amit Kumar, just number 15, Rais Khan, just number 10, Wasia, just number 13, Saruk Khan, just number 16, team manager Saifur Rahman, team coach Atikul, team physiotherapist Mohammed. I have a team singer Sigi, player list, we announced of the team player, both singer Bagi Yamati, team manager, team coach, physiotherapist, and substitute them, like we get the luxury. I do can go, does that? I do can it. Glasgow Trophy closing ceremony 9 F-side state level football tournament 2026 asigi final match asi while Jim Golapati amadi Saida Sabaleka ani gi martani shandre se mamang match kya ngumutaba amati mati matuna level player kya on to rusaiba Mating mathona level player kya yorba ko mating bani gi maratani asi final match asi kana mapu oigedam no tournament asi mapu kana no oigedam no haibado asi match asi lo jabhodile pangamoi ani ngamgani haibagi thajab ga loina babok sing ni amna thawai haksang yauna yengnari bagi mami aduni tarisi fil ga koi bada leiribo babok sing ase sokhe mating masing yam khre koi besta leiribo satin par ga leiribo amadi ima event ka sana khona gida satin par ngasi gi message su mi tana bai damte yengi base ka labing bi sin now sing so suksoi mak soi dana ngasi gi tournament final match ase yeng bada
yamna harauba amadi yamna energetic oiba yamna pukning huba adugumba match amaka oigani haina thajai sigi sanagadaba final match team mani sidi Wild Gym Golapati versus Saida Sabal Laikane Saida के फैन क्या हो गया Saida है ना और Satinyao Kangus na fa Satinyao do Kangus ni dia mai da direct ni fap sale ai lagi ni yang bantu rồi mà aku buat tu lah oi the players is holding the practice pattern tawre jaba ai single players in practice as you already it's it is the team animals are but not have them success much soida so kandiram lagani Sem sala biyo ko price ito aduga final countdown nadi miyam puna magna 5 4 3 2 1 nadi I mean na say aroi ba namin ne aduga matagi chahigi lakadori ba angan basarukta ko gi 2026 27 ni marakta ai super jesidio trophy si ko gi asigi thorma sig dice selection biri ba honorable sarna prize ki piba tanja da magi spista ko lauto pinaba jesidio gi meketegi dolok chale Hello, okay, no. Sila sila. Kya? Kayo ni je. Zulfikar Rahman lakti lang ning mana tu honest program le jadi lakti je hai lakti am mang madu khoi yau zo bai khoi zum Soi tau chalo. tu lai pa si meeting lagi ni sa si yeng mala ngam da ta ra su Soi tau san biyo. mai pa si match final message ki Kaino. mai pa de kani hai na thajai so the live ka dum eng tabiyo ai the power live ana ba team kan hona jari so the lo power live si thajai so ta mana magi apa singgu sekarang lagi jesom pun malai adi par ani dona dia yang dia mungkin kerja na Oh, je esoi ramba. si dia hai lo Amu ko kido. si manung dia hai bune Eso hatim gi. Masanu para masinu gi. kami ndang mafam si katai dana Hello. kami mafam si Glasgow Ground Golapati in process Manipur Yengo. Kata Golapati mafam ikan tu ni mafam Nang am dai ko. yang jauh fuel tu Dong tawar dam me. tu ni hasil Nang chal kuna mai so para ka. Mai am biro. Aina harakan ni ko nang ai ko aina harpa ka. Amma tu pairo. 5 tegi. Ha? Lay. Okay. It's the final countdown. 5, 4, 3, 2, 1. May gali isa-isa ka. Isa-isa ka.
Kare. Oh. orange color ki ishal ni ho ting sina saida sabal kai ne dugo black color ki sina wall gym golapati ni music wall gym jersey number 10 yam pazana kick tharak ne dugo saida fc na mun bra dugo amko wall gym player jersey number 99 na ji goal as my possession the lady dugo pass back jersey number 4 jersey number 4 na amko saida gi am hago लोग पासिंग वक्त रखो नहीं तो बॉल तो अंथोक पतिंग बहुत रहे तो साइड आगे प्लेयर्स इन हम हेसिंग डिफेंस तो कितना की गोल तो पसंद नहीं करते बॉल अंथोक पतिंग बहुत रहे और इसे हम पता ना हंजन हंजन गोल अंथोक का बेटा उनके हमको नहीं कितना हंजन में तो गोल अंथोक पतिंग बहुत रहे वाल जिम ना हो बता हम पास जन गोल अंथोक का बेटा मत हम हेसिंग बॉल से पास पिछल लगल पिछल लगने तो goal don't talk putting hold ho je say saida fc ke player no ball is in possession the jersey number 27 lady at the jersey number 4 pass kara kone the while jing the players is am hai singli na ball is goal on the position bang bin kidre while jing the jersey number 10 no ball is properly to go saida fc ke jersey number 14 no ball is bin kidna while jing the jersey number 9 am sang na jing the jersey number 2 the ball is pass pichla kone the while keeper and facing up keeper no ball is facing no tam tan collect to ke goal also putting border sang pass kara kone jersey number 22 saida fc Yes, we can 25 minutes kine asap music
Sanari goal fasan bang na drifting mari mo yang facing na Sanari de janong ngam dana haji powder sale black color ke jersey le isna wild gym ne de orange color ke isna sada FC sabal kai ni wild gym galapati ki Labeng berbeza nama Melayu yang nungai bang asimnya sese kanel sese is kau gue dia nungai orang pilihan kali Jadi saya ada sih free kick untuk pangkai ada gol dah thok tu mau deh. First counter attack of the Tigers. Anderson the first counter attack on the offside. Yang pesan mungkin yang kuntar kene tu, kalau thok tu mau deh. Thank you lighting revision no, हम lighting PR berah tu kene tu kita. Yang keeper nak pass piak pada, jadi golden thok pun ngam dah berada di mana sih? Kanagun bagi activasi rumah tahu beliau malu bersama lo yang Activasi rumah tahu ya jadi ada kan kanagun bagi activasi tahu ya orang jadi official kita lebih banyak jadi skor itu wajib zero, saya zero. Masih Wild FC Galapati goal umposan pengambil yang mati saya FC sabal lagi kaisu goal umposan pengambil jadi lagi scoring from si nil net tim ini mah yang pasal goal down thok nak bagi teman tim ini mah yang kan bomong dah kan ada itu goal jadi kalau ini goal down thok pengambil That's in the relevant offside. Walking.
14 minutes. And the ball on Department of Manipur. Associating sponsor Rajan Golapati and his medicals. Fitness City Hata Iwa Idipel and Car Studio Mobile, not LC, the Physic Ampere FC Tirupati, IS Welding Golapati, Aksa Motor Hub Tanking Water Supply Golapati, Salaudi Aluminium Golapati, Silver Spike Golapati, Official Hydration Partner, Kialan Al Hayat Lilong, Binban Kono Golapati. I was the man co-sponsor associating sponsor. I never gave a tournament. So we will go sponsor of the single. Aduga bagi trophy sponsor to biro kasi Naik Ahmad Amadi bagi third place kina Ayatul Advisor Ampato. देखिए भाई बम से मसे kita bijim mase नहीं सीधी से setan sile gitu Kau nasihat aku nak pinam betul. Baik. Ya, tahu ni. Thôi ya, tahu ini nơi này cũng khá là nơi này. Rất sâu đấy. Nunca foi perto. Passa aí, passa. Behind you. Hey, get him back. Get him back.
Masih lebih skor di film tim Manimak Wild Jim Golapati nil amadi Saida FC sabal lekai nil ni tim Manimak khas hap hawa haji sathari ba match sesida mai ho bong bai sanari yak ba kick ni do yam patana defense to akre Wild Jim the player sing asini am hai sing na ball asibu goal don thok na bai dam ta han jan attack tho bune do attack asi goal don thok pati ngam de Saida FC ge hai sing lo player sing yam patana defense to thora pati ge thok ngamdri hoji phabi go oina attack si Wild Jim Golapati FC na hena tawri tawbudi to Saida FC ge player sing si yam hising na mar ga Wild Jim na ki ai sajan bane do bol na kan chakki bagi keeper na ball so ko khudre mai hawra tim mani ni ngasi final match sanarisi kana nang sigi tournament sigi ma puai ga mo han do ji pau de khang re ha ji pau lai ji de ni ma sa pana na yam phajana sanari goal lo thok on tang am na tri yam phaja be te kya taw bani do Wild Jim su tawi Saida FC su tawi tor gum su goal don thok pati ngam de ji pau bi oina asa bi 25 minute ka ta ni ho ji che goal jam sang na pass bi thora pani Saida FC ge player sing na goal se goal don thok na bi yam kan ho na re do goal se outside ta ke do Zik keeper yung mga bola siya ora Wild Jim FC Golapati keeper siya sang na pass before oi Zik Wild Jim FC player na bola khasa la kuni ko hai sing bola Saida FC keeper na bola siya sata ora Menjal wan FC Golapati menjal attack to bune do Saida kita gi Allah nang sini Saida ngi
Nasi kopi itu lah bro. Mama, after that, after. Ôi lâu vậy. Lâu vậy.
Sebagai pasar terus matunda saya tim well gym di tim bigi saya total attended well gym 12 aduga saya na 5 aduga well gym di total source 10 aduga saya 6 aduga ball position well gym 60% aduga saya di 40% aduga score 0-0 aduga adugi MTCM di state president state organization di minggu yang hendak sebeda alas alafan ali da kogi goalkeeper ali da akogi dingan ki akoi football tamgani tamdini basina akogi nusiraba medam ningbodei al san da su akogi haji niyamna Muhammad Hatim SO aina khangnaiba kogi sigi direct sina lai bisam hangna football tamdira pane alna kogi football asina tv ga bisina alas alafan ali na football tamdira ne duga parwati dai talent viva singa kogi minat ahu mari tangi tanzama Presiden saya kira kita ini sendiri kita ikut menerima. Janab Al-Haj Dr. Muhammad Riyazuddin Khan, Global Excellence Awardee, Superintendent Engineering, Power Department, Government of Manipur na warung atin madak tetak hindi na maguna ko siya. Lenso direksyon bagi goalkeeper ani bu pengilingan yang begini. Raja aku momentum samsang lenso direksyon goalkeeper ani bu tay labu ina. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everybody. First of all, I pay my all respect to the dice members, particularly chief guest of this function and the honorable MLA of this constituency, Mr. PIS Arun Kumar, MLA 15-110 Assembly Constituency and the function president and the president MCS and the other special guests of honor of this function and the old and last year Kogi Sidaida Panthoiba Kogi JCDO trophy की बांकोई बा फंक्शन से देता कोई yang करना होगा है ना इधर इधर yang फंक्शन सानारी कोई कोई मन लोयला मुझे ये ना रहे yang फंक्शन साने मसीह ममको खाना मसीह दिवंग हम दिवंग organizing team सिंदा अतु का कोई ना मको organizing team सिंगी encourage तो वो है ना as well as यूनिबा ये सीधे encourage तो ना भी दमकता कोई की मसाम मसाली तनान को personality yang ना लाया बा यो क्या ना मतलब क्या ठोकर का family बनी Ado masigi beru khana masigi youth sing hogolak liba khuding mangna matam manghandana isa gi ikhoi mayam ne expect to liba player amadagi madu makhun ko namna ko hota liba madu makhona hanjani ne aduga ikhoi yang na dinu aite bi am feel to we sugum mukhen kaya da chalu laga masi since last
7-8 years da ikhoi Manipur gi ayam konar sing sida sala ba konar pasida da ikhoi Manipur pangal si yam thane nungai te feels very shocked to my heart that to see such types of the killed even in the heart of our state, it means in five. Okay, Manipur pangal communities ni damat di hata gala abte hai bisi aduki mati important oi badu mafam ngani arang handong nang thanda volleyball gi sana bata sali madu so adum kure lekha kure mapan do oi lilong to volleyball sana ba kure mapan da dum oi adu even in hata gala abti kure mapan do oi so many areas mainly inhabitants of the minority communities. The playgrounds are like this. The part kumba sankhungun marakta sanabangan kawai. It's still very shocked to me. Adu gamana Manipur dale the community si masa si sport ki potentiality tadi wangangan tadi. Iske mana adu ki tiklai anagi pas history sigi yang matan so sabun kangge ki matan da pangan singlit tawi football ki dalit tawi kabadi ki dalit tawi volleyball ki dalit tawi atu ki potential wangalai targa su asi oi river si asi yang nuaite aduna even saw prabha Lilong constituency the most minority populated area of Manipur there is none of the playground mafam the playground amata leita badagi hobji hoina on temporary basis ta kana sangatro ho nazari ati phanswai desu ekoi mampun makini kata gola bisi hoina yamun sibo mafam ni Manipur ki pangan si no go jaga amani yam padan sangal hamdani high basically area se government ki direction de or department ki concern na develop to ba yaram da bidi yai tawgum sung Niyoi bhai bisi siram dai dadi kari tawgada ke hai ba rule and regulation yangate singing on no bhon abada aduna maram maraga mafam dile jadamni na hai bisi ki area se hajan sabar hanjani ne mai nang thaji laga le hanni swai dai very congested populated areas leida siam leiba hai bisi nungdang da ahing da ima event sing hokite diabetes lebiam leibane pangan nupi weta agasu walking setting be yamna leirabani night lesu hebe yamna leirabani makhoi sindugi walking place na nungdang gi season rasiyai aduna humbly requested to all concerned to bring up and develop this ground as soon as possible aduga amana sigi ground se question mamatam rupa laktara khana chamo en khali epi temporary gi mawung de gi yot na torga fabricated model na to umatam da light thanu matam rupa langmari mala mukum sangane ikoi dana इकोगी एयरपोर्ट की सिंगाई देख लोग लाइट थाले प्लेग्राउंड तारे निपान नंबर सूर्या इन लाइट थंगले से मधुरी तो याम भजन आई मुतिन सानरी लिलों दसु दिवाइस पब्लिक ग्राउंड है ना हम फुल्ली न्यूली संबल लगा लाइट नु थाल लगा तवे सिगी जगह सिगी लाइट नु थान बदा दरकार लेगा इको मतिन पांबो नंबर लेगा तारगे सो आई विल हेल्प इट आई वॉलंटरीली आई हेल्प तो जगह कोऑपरेट तो जगह अंगम पैसा की खंगे मटेरियल की खंगे मतिन पांच जगह Angde amnanu se minority first minority to the soul of the minority masi ko tawredamne minority sigi da mutta darkar e thabuk ta udamne Winston Churchill na herme it's not enough that we do our best but we must to do the requirement herme Winston Churchill na herme ai khoi na tawri ka thabak ai level best ta tawre haraga leader na le thop yaroi leader must to do the needs and the requirement of the society. Madu ikoi kun magyanta menabu thaye khale ana haizamalate asi ikoi dana minister part tv haidana so many civil society organization purmana pangan community ge MLA singagi di hire pangan community ge leader singuna makhoi gi MLA oiribo constituency singda MLA phun kadai ta chachi health somewhere kumatam kadai chachi gaw thor kumatam mokai kadai ta lai state ki issue mokai kadai ta lai MLA phun kadai ta sinaki madudi aikoina hanthok tabra I request to all the CSOs to ask it the right person at
the right time. Masia maina request tawjenge. Sahi ahumga makai kendra da lakhiraba aduma leader की नमक तो सो मंत्री की नमक तो नहीं खोना सिरा फाड़ कर बोलने के लिए कुछ जरूरत नहीं है ऐसे सोचता है मंत्री सु पीयू केंद्र सु तो खलो my humble request aduga amna akhoi minority area singi to khalo की नमकता and lots of directions not only from the particular department the fund is coming through the minority MSDP plan and lots of many plans are coming for development of the minorities. अखोई मुन्ना सेक्शनी यंगदम से minorities of कट दरकार नहीं है रगा अखोई minorities की दमकता अखोई ना लोग responsibility का रियो है जिसमें अखोई ने खंगे ना बंद होए अखोई की minorities सिलसिला तो उड़ो थमक से अचुम में थमक तो उड़ो ने मीन नुसी यंगदम ने आइन तो उड़ी में थमक तो नमीन respect तो यंगदम ने अदुगा अखोई की दमकता कारी तो रुपये याय है ना खंबा अदुगा best of the best person to choose तो रगा we have to choose the right person as our leader अदुगा बता रहे हैं अखोई की दमकता अफवाह है तो लाकर ने खले अदुगा सी organizing team सी की दमकता आई सुनाम तो बड़ो पॉलिसी तरह खत्म कीजर होंगे जानने वाले हाई बफिल्स न तना अतः इस बलापति संगत हम लेते मसीह संगत में तमदा तसेन आई वांट द नमजमा पंगल पुनमत इंशाअल्लाह ताला आई पुथोक से के मतेन पांच जगह हम से सी organizing team दा हाई जरगा आई वांगा बुद्धि दिलो सिंजर के अस्सलाम वालेकुम Agak tadi yang memarui bahawa dan loy dan aku di mati panggil dan matasu kai tunazriba dalam alas Dr. Muhammad Yazudin Khan Global Excellence Award Civil Engineering Power Department Government of Manipur maka dan agak tadi ada masih tahu lagi yang perlu mana waru tahu kita zado ID dan penyusunnya I request the honorable MLA Sitting Wangkai Assembly Constituency ikai kum namati sabasi Tanjung Anung Kumala kasigi waru tahu dia waktu loy nak kusinjau Mga pinamag, ikay tunay-tunay. Pagkulit lang nung nga niyiri mo matanda na. Wah, tungan ng legacy blessing. Masasagan mo ka mong inter kilo ba ito masulay niya na ikin na ay pambigay. Dahil sa lesson biba, mayang pinamag ay ikay tunay-tunay. Gano'n na si, lesson biba, yung biba, ako magsusu, ikay tunay-tunay. Loy na, team manigi players sing, officials sing, referee, amasung, nasigi, program sibu coverage pidi riba media ki jana usun kartuna mai ka tuno chiri to ai no yang na hinga leite kon football hai basi international ki yang tam na ba tu game mani football sanada ba country leite ko ki pithvi sida country ko mo football sa de football hai ba masana si paji pam ba game mo hai India ju sida mi changse la ta ga company to chogna ai sponsor to dana India da su apagi to chog tournament mayam singna ISL lakna ai lakna player mayam ma senga na honori sigi tanda sida ko Manipur gumba player yam tukpa Manipur gumba sanaro yam tukpa shu mo ga to ba brand sama nei maduna sugumba tournament sing singna ko ngang sing si skill ko pakanna ba henna player na kanna ba kona ba siang pe na sugumba players sing ko ko ta kana na dai te lo ge ha ke lekai da lebi ko club singna am to dai te lo ne no si su JCB ona lo ri dai te se di part mani kasi sanaro players sing je ko yeng je ba da hana Masih Mumbai air ke level da ISL ke level sana orang semua yang musuh pangi, adu kayak maru ina, masih lepi yo message sendiri, mereka ISL level orang sendiri sana pergi lagi sudah lama waktu berusaha saat dana waktu, adu kau jadi macam jadi kau cana semua bersama kita, fertilizer ke macam mana ya orang begini, kau isi hacang hal aja ciam lagi tu na, kau hacang pernah lagi hai tak jadi sana wahai siang maru yo kau demani, kau drug ke mai tu kau bayar si drug sih hak paraga, bukan hak paraga itu drug kau kau dulu kau mesti orang di benar orang sendiri awareness pi na sang penmuli waktu cina na ba apa society emo itu kan apa hakam pemudara lagi hari tu madu khan na ba masih mo message tu tiga beri aku yang sih mesti amna aku talent level kita promote to give kita support to give the mo national di bhagta international bhagta hati logo mo meko prayas ke adu ke bati skill dei adu jeshi oda ai hajin industry aman zul thamjal madu matang dari tournament itu sana bukan dah. Kalau wali kita masih ground itu juga kita udah rohna pada kunna, orang minusnya ayat lagi kita su ayat mungkin panggilnya, misalnya kau alau dengan heavy lamba, alau dengan heavy lamba, sih structure apa sahaja kau kau tahu itu dari program ini na, waktu getting mana ni lagi, waktu lagi kena dah, apa jaga sih, tiba kan dah, waktu bawa nampak ni tiba kan dah panggil, nesu ini sekurang dah mana, waktu di ground dah, waktu di ground dah panggil, waktu di ground dah, apa ya, apa
ग्राउंड में पूरा अगला आर्टिफिशियल ग्राउंड में पूरा मधु सागर में मधु बानी दी तौरी अदुसु मसीगी गलापति दिसु लेगिबो ग्राउंड आई टीमनी दा बेस्ट विशेष पिजरी फुटबॉल फजना सानारी टीमनी अशोकन फंगना फजना फाइदेगी प्रबल टीमदुना हाई पापु ओरिजिनल आणि सोनी फुंदाई जरगा मैं पुनः उपभाग Nagasari, Kajumasari Basri, Tangkaman Kuma, Honorable MLA Pikinuanga, Assembly Constituency, Nawaro, Tangramatunda, Akwagi Kimbalanida, Akwagi, Nedam Lejana, Pagidingan Tipo, Anitangena, I read the Tibalani and get to me, I get the junction. I'm going to go 6 days for months that to go to the second half, Punamaki. From the beginning of the Mamang that was it.
Zero goal की फिल्म से Wild Gym FC 0 हमारे साइडा FC अब लेकर 0 टीम मनी में गोल हम फुजन बंगम नद्रे हज़ू सेकंड हाफ नी हज़ू चतुर ऐसे मैम भी एक तारीख से हान भाप तो गोल हम तो चंदा बंगम किधर तो गानी सुबह हाफ ऐसे होरक पर क्विक ड्री गोल दिया हम फोन तो बंगम नद्रे
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯥꯞ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯥꯞ ꯍꯧꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯅꯤꯜꯅꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯒꯣꯜ ꯑꯝꯇ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤ ꯒꯣꯂꯥꯞꯄꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯒꯣꯜꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯨ ꯁꯥꯏꯗꯥ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯣꯜꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯞꯀꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯒꯣꯜ ꯅꯤꯜꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯀꯂꯔ ꯂꯦꯞꯄ ꯔꯦꯗ ꯀꯂꯔ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯤꯠꯄ ꯇꯤꯝꯁꯤꯅ ꯁꯥꯏꯗꯥ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯥꯕꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯀꯂꯔ ꯂꯤꯠꯄꯁꯤꯅ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤ ꯒꯣꯂꯥꯄꯇꯤꯅꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯣꯡ ꯄꯥꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯗꯥ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤꯄꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯣꯜ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯏꯗꯥ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯖꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 11 ꯖꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 23ꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯤꯜꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯏꯗꯥ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯒꯣꯜ ꯄꯣꯁ ꯇꯝꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯍꯧꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯍꯩꯁꯤꯡꯉꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯖꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 10ꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯥ ꯇꯨꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯏꯗꯥ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤꯄꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯤꯄꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯄꯥꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ जर्सी नंबर 14 जर्सी नंबर 23 सैदा एफ.सी की जर्सी नंबर 23 ने हजिक बॉल से जर्सी नंबर 21 तो पास कर रखे मथंग तो वाइल एफ.सी जर्सी नंबर 15 की मखोंग ताकत की मखोंग ताकत की हजिक सैदा एफ.सी जर्सी नंबर 23 ने जर्सी नंबर नहीं थाम जमी गोल ओंथोकद्रा इन थाजरमने दबो गोल पोस्ट की वांग दसर खितगी गोल ओंथोकपदि ngमहोद्रे वाइल एफ.सी की जर्सी नंबर 17 थाकी किक दो ला पक थीबदगी गोल ओंथोकप ngमहोद्रे रिलेबा गोल की फिल्म से टीम अनिमक 0 हजिक वाइल एफ.सी की जर्सी नंबर 10 ने जी बॉल से माइन उतगे जर्सी नंबर सैदा एफ.सी की जर्सी नंबर 15 मुन्ना पे हमकन होन रे दबो बॉल से वन हमकन मुन्ना पे के बॉल से फिल पांदा आउटसाइड तारे हजिक मखाताना टीम अनिमक की प्लेयर्स ने फिर अकोय गले बाबा बॉक्सिंग सिन हमकन मखोय मखोय टीम मत सपोर्ट करना तौना रे वाइल एफ.सी की कीपर ने एना थारा पने तो बाहाय सिंह को सदा एफ.सी की कीपर ने मखते ngathok khidagi goal on thapung ngmhodre goal post की बार मरक असदा मरक असदा थाजल लकनी आम फोर्सफुली कौशल लखिबा बॉल द गोल on गोल ओइरनी हानि आम हंगना थमने दो वो कीपर ने हाई सिंह ने बॉल द सेट तो थोखरे हजिक आम पाजना फ्री किक हो कावर कोने दो गोल on thapung ngmhodre while एफ.सी lai pak thi bani moi marai bakta goal on thu haina tamam dawdagi goal on thapung ngmhodabni haina बाबॉक्सिंग ने हम नोई तने लाउनरी हजिक लॉन्ग पासिंग होकर अपने
Hojik mabuk ke mai kita nak bola si kausen ke. yang terjadi dengan yang Allah kubang amat kita dalam lagi ni. Allah kubang kita ini terjadi. Extra time dua lagi na ni umbi. Eh, satu chale. क्या मुझे नहीं hit the bar on the clock 0-0. 근데 시대라 헌 기사 하나 시대라 헌 것에 아시나 거의 좋은 거 다시까지 비슷하게 일단 줘 일단 줘
Solo me hace igual. Solo así digo de ahí no. Así, o sea, a buscar cada uno. Thì Saida FC sao lại cái này player anh mong mấy hùng cái sàn này là bao gồm một phần bằng nó về từ mình mất và bọc xung nó gì am cân nó còn một bậc khăn ngoài thì xin nó dễ rồi hôm nay goal một phần là đâu cái mấy hùng cái sàn nó quay tận ra thì dễ lấy sẽ Wild FC Golapati em thì Saida FC sao lại cái này Pagana pasi pisal goal don thok kadom mali Wild FC na do goal the goal don thok kun ya ba tha lakh na do Saida FC ke player na hai sing defense to khora kare New York City ngon detector race to bhi simla ba ko volunteer sing bol sim tam tan set to de camera di yo bom phong re live eng bnung ai bro je mai hori messi sin no yam live eng sin no yam messi no ai bro ta ha bro kamin da bol bol lang de lakadi abo Haji Paul level se matam hapasu goal sam no ngam no dong man de mai tim ani maksi yam adana sanare henjen no ngam dana ai prediction de was penalty ko kon ga do male official no matam khara de hap kan ha boge
Zulay oh Terima kasih. May hawin siya object nasi karoy ba lulit ni ano yang Allah kumaan ko ng mga sa ganda kuwi sa kuba luway na may nasi di The final whistle. And the fourth position. Side up 45. And all the eyes are waiting for the trophy. Both the teams in the dressing room, the blood pressure is high. All the best, both the teams, Wazim and Saida in the penalty shootout of the 7th Decimal Trophy Grand Finale. Hasik, numita salak pa na maram warga. Matam extra time di haparoy maram na penalty direct na di shot out ito pag ni official di may dikhai re. mga doon sa hawda alim orang tu maduga golden or ne duna aina challe na mo ne chala tre asan ni na ka Zek tim mani maki clear maki no kanto na re Oi Usman adu le pone Tujuh kita hai jo thun chalo Kenapa aja dia pergi season di mana dia lebih penalti sudah dia tu kan problem akan itu sangat dia kan loh mungkin sangat dia kan loh tapi tu jadi pergi isu ho gaya itu ni player malu lagi puteri ho kiri player sendiri aku naik dari
Player buta lagi ni putri, ada isu nak kini ada yang kini, kita ngapain lagi dia? Agak tu dah jual pun ada tu, sini tu nak. Saya nak kata dia ni kalau saya jadi lebih ni hendak betul. Yes, it's a principal mark. Han bata ke shot adi mak team ani mak goal mana reo je. The ones in the second mark is 1-1. First half on the second half apiu matam 50 minutes 25 minutes ani mak goal am ta chan ngam na dab dagi hauze penalty shot it or player among team ani mak one player each hauze goal chan ngam kre hauze ani so bas haida ke player jersey number 23 now hauze penalty count of the same sab loi kre goal Waljim, that's number 5. Waljim is jersey number 5 now hauze koi team ke ani so penalty shot thana count of the mukta hauze mutta sanction lakre It's 2-2. And side out that's number 15. Six, Saidagi home so player and his conviction size jersey number 15. Oh! Six hundred grams so much in the field cow. And the job is done by just number 15. Has been sticking up. And the captain of Waljim, Suffolk, that's number 2. Waljim. FCB captain skipper jersey number 2 now is in for team penalty shot count of the mukta so lakre but se goal don thok ngam the right doing say viewers just to be oh and the ball is fine. box se am thoi yaw ni box se and the side at the number 11. That's it. As I said, Saida FC is jersey number 11. Siap tahu gitu golnya, kalau salah pun mereka mereka. Maksudnya kita insya Allah gol dan thok ngomong. Keeper mungkin nara mana?
ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯛꯇꯕ ꯎꯈꯩ That's number 10 of Walden. Keeper si am sorry sa dahil si keeper si concept ito ang mo daw kita. Dolan mà thực tế huy chứ không? Nó sẽ football mẹ sẽ mấy của ta đúng không? Ai, dễ một khá tao bao, thì số điện mình sẽ jersey number 14, sẽ đã FC cái. Dễ, cái nào mà cuối rồi mà sẽ trophy xin chứ? Of Walden. And the song is done by the number 22 of Saida and the score. And that's nice for the finals. Nawaz Sharif kena sana na Waljim FC Golapati Amadi Saida FC sabal lekai timani ki match ne abje khas half second half pura api ba matam roi kham matung da golam phusan ngam dab dagi abje penalty shot out tonari abje Saida FC ki jersey number 4 ne abje penalty count avi damak sem sabal roi khe goal mustol khe And the next one is just number 4. Ako'y players na out again. Ako'y sumay ng pagkila po sa ako'y nandiyan na responsibility na mo. Ano babos ang hindi mo? Ako'y officer ang tatagin mo. That's number 19 on team. The ball is down, the job is done. And the penalty is about. Starting 6. The final mission is 0-0 and penalty is about. Walden 7. Waljim FC Golapati na final match ng tournament yung winner ng After 25 days of long journey and the stunning Justin Trophy, all eyes are waiting for the celebration. And tonight, the party begins at Al Hayat. babak sinsiyan na singaw na live ng mga Sumay na babak tholak pa thwa yaw na tholak pa to pa tournament se ubi khaba singha da yaw hre to andolan mathok te ko yangi bisle ma Presentation में कमान होती है कोई साइट ऑफ व्यू कोई ओवरऑल
supporter sini Waljim FC bola fatigi skipper ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ 7 ꯖꯦꯁꯤꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ 2023 ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎ presentation gidamakta sem sab loi sem ꯁꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗꯒꯤ ꯖꯦꯁꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯑꯅꯤ ꯂꯨꯄꯥ 40,000ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯒꯂꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯄꯥꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯁꯤꯗꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ cooperation pigani habisu JCDG maiketigi nolukchari miyam punamakna honorable MNA 15 assembly constituency gi ikai kumnagariba Sri Sanjamaru Kumar damakta live and view Nolan I know you listen to me Waljim FC Golapti skipper captain lagi message number captain adune message number pose kari thobi ke thamoi do yam nuai sumaina sinbi base jesidona do ngasi yam harawe kai hai den hai pham khang dana yam thina nuai first half second half atiba matamda goal amho chan mangam nadra matungda penalty shot out the phawba chap manna chalambadagi saida FC gi player am khangna ball asi goal on top of hodabdagi Waljim FC na match asi ngambane ngambasida team mani mak yam padana sane adu laktai ra kari deino Waljim FC na haibian beira match mai paise si kamaina haine haga akoisu moisu yam phajai yam tough oina sanai sanabadi adu akoina lak kitang hele haga tra penalty da ka bani na ko lak kitang hen bani asidi mingdom tang haibirama Muhammad Safiq Ahmad aduga team gi damakta kari haini team player nangi team player ma ai yam nungai yamna supportive oi yamna ahal singsi lagi experience yamna phange sengna yam thina nungai ahan singsi ga sana bena base ajailna live fire si long media ne ba long media gi viewers sing da kai haini yam di long media kari haini long media viewers sing da yam nungai sumaina ma gi channel si subscribe fajana tawbiyu fajana channel si support tawbiyu yam nungai jare congratulations thank you yam champion hoy khawa Waljim FC gi akoi fencing ne makha tarak pada akoi babok sing sengo Waljim FC gi khawai aksang yaw ne sigi match sigi babok si imai do kya samrak ta satin pair ga sigi match sigi thawai aksang hakkiba lobby gi imai do sing yang hanjarake ngasigi match sigi houdringai dagi houna thawai happy khiba satin pair ga entertain tau khiba amade match horok nabi damakta khalau kya lau khiba players sing bo support tau khiba dugumba imai bel thawai aksang hap khiba myam adune slere myam se football bu nusi jaba football players sing bo thawai aksang happy ba adugumba bhabok sing asigi mateng dagi ngasigi match se mai pa khibne bhabok asi yaram da taragadi ngasigi bhabok sing asina ngasigi match se suki matik thawai happy ki babok sing asi yaram da ding asi match asi mapung phar moi da bane hawbadagi hawna satin pairaga asi match asi engbi khiba adugum babok sing atune kana nam te interview lo ya gadro satin pair nga sai di yengi se isu yengi ne ba koi e onjal le ba na koi ron de lo ning ba nu sa phuri yengi mai kumak pati khudong cha dhra adun ne yang ning ba
Milong media. Saya ingin saya mes. Malah kesusun aku yang boleh. Mes presentation pi na kita magta same sawa organizer no. Lesson lakpa male sonda muk section ke. Koi runners up the horrible team captain to so ini bane. Jadi mungkin kita jatuh lalu nabona sake. Si message thoa happy ke babok singa to ne. Jadi mess presentation na sige. Organizer na jadi same sawa lo si almost lesson lakra amade trophy pi na kita magta. Madu ba? Yes, that's the conquer. And Patna 7 Glasgow Trophy 9 A-side football tournament 2026. Advocate, sakit lama nih. Mana ngasih message aja, hau bedai di nang hau teriak tu bu. Ngasih message tu kamai tau kan tu heavy ni. Yam chilling or match. Wal gym na yam kan attack tau ye tu. Tim kau mata support tau ke? Aju wal gym na support tau ye. Wal gym dah support tau, ngam sungai me ba? Oh ngam sunga umre. Han bagi half ani subai half hau ani mas subai hill jannah tu ba. Ayu wakat ni wal gym na attack sih ye tu. Allah kiri story tau umre tu practice baut tak. Moi ngam. Mapam jadi laku ngam tu ba. Boxing live ini pun yang sedikit ini. Tidak Messi yam nana organizing team tu sendiri kere. Macam next time tu yam nana sih jangan kalau macam saya dah so ina yang pun yang tak balak piu. Yang nungai je, hanya kapung. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the final post presentation ceremony. Ready? It's all good to you. Hello, take the video. Hello. Hello. Wal gym FC gulap ti nangam kreng si mesa se. Hello. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the first final presentation ceremony awards of the 7th Jessica Trophy 2026, organized by the Golapati Business, Social and Cultural Development Organization Jessica at the ground of the Jessica Ground in Paris, Manipur. Welcome to the final post-presentation ceremony. Before we begin, let's take a moment to thank our main sponsor, Mohammed Firoz LIC Mosa, proprietor Firoz Furniture, Mohammed Rafiq, proprietor Ibas Enterprises, Mohammed Sahir, proprietor SK Enterprises, Mohammed Daulat Home Department, and the 10 associating sponsors, donor of the tournament, our respected members of the JCTO, faithful chief guests, one of the outstanding sponsors of the 7th JCTO Trophy, the honorable MLA of the 51st Assembly Constituency, Sri Tanjamarun Kumar. Give me a big round of applause and honorable Sarji. President, Special Guest of Honors, Special Invitees, Management Committee of the 7th JCTO Trophy 2026, Mess Official, Mess Commissioner, referees of the tournament, ground staff, Boy Electronic Print and Media, Notice Window, UTV 24/7, SKTV, Digital Channel,
photography, Lilo Media volunteers for the 20 participant teams, the winning and the running team, match referee of course, and the enthusiastic crowd who made this event unforgettable. On behalf of the organizing committee, I'm very happy to welcome you all again in this exciting State Level 9-year style football tournament 2026 Grand Finale, where we have teams of different cities of the state who are with the players who are in the infancy. The match is going to be interesting because the players have to play professionally for the first time after the harsh training, tears, emotions, and the playing affected thousands and millions of fans nationwide. Unfortunately, winning of the team is a part of game. Well done, well played. Ranjim with the trophy after 35 days, a long journey from 5 of January to 8 of February, and the bang bang and JCBO President and the congratulations the winning team tonight. The party begins at Al Hayat. First of all, I would like to call out the ball boy of the tournament. The ball boy of the tournament. I invite Mr. Amir of the JCBO to present the ball boy award of the tournament. Ball boy is ising ketaba, pupa, kita award ba kaya bayong natuba ay himuntong Pulga, ating dapat sa sirata dito ba sila dali? Yan ang isip ko diba? Boy boy award ay nasigarasi. Ang natin niya. Ang nasa ating mga pili. Thank you, all the boys on the class in your future. Thank you, Mr. Amin. And the next award is the referee of the tournament. I would like to invite the convener and the sports secretary in JCBO, Mr. Zuraman, to be present, the referee of the tournament. Mr. Anuji, Ajit, Hanumta, Pranjit, Bojan, and the judge will come up and collect the award from Mr. Zuraman, the convener of the State International Trophy 2026. Hemanta, next, Brogan, next, Amarjit, next, James, and then Amarjit collect the award for the Pranjit also. And the James has got to be Amfagi, convener of the Taubudiba, Aubudi before. Lapila, the Sonamina School, a full time, the Katatoviba, we are seeing the next business in there, the Kadachari. Thank you. And the next award, I would like to invite Abdul Majid, the ACC tournament, to be present. The best district team of the tournament, outstanding, no abuse, outstanding payment, clear, green band color. Mr. Papu, you come up and collect the award from Mr. Abdul Majid, the ACC tournament. Para mengisi. The next award is the best goalkeeper of the tournament. I would like to invite Mohamed Nawaz to be present, the best goalkeeper of the tournament. 29 saves of the tournament, 7 saves in the grand finale from the winning side, from the winning team. Mr. Suhaib Wajib, you can open the what a man that day.
Thank you. The next award is the top scorer of the tournament, 7th Jessica Trophy 2026. I would like to invite the president of the Guwahati International Social and Cultural Development Organization, Mr. Abu Bakr Siddiq. 7 balls of the 7th Jessica Trophy season. The man in form, the driving man, the outstanding man. That ball goes like a chest of bullet. Freedom, judgment, 7 of Hong Thank you. Better luck in the next season. And the next award is the best player of the tournament of the 7th Jessica Trophy 2026 goes to. I would like to invite Alas Kesias Ahmad to represent the best player of the tournament. The one and only man, the great hero of the 7th Jessica Trophy. The one and only freedom of Legend of Line. Thank you. The next one is the third place of the tournament. I would like to invite the trophy present by the Lieutenant Habib Rahman, the advisor of Antaco, Mohammed Sayer, Home Department, Mohammed Daulat, Home Department, and Dr. Sabul. This common stairs and to represent the third place of the tournament goes to Hata Gift Association Hata. Team manager, captain, players who come up and take the award, the third place of the tournament of the 7th Jessica Trophy 2026. Yang mau berkurang dulu saja. Third place of the tournament. Mahmoudi Singh Bhario to the first cup medals. The third place of the tournament trophy, medal in the best award of Summer Rupees 20,000. The next award, I would like to invite the function president, Mohammad Hattazuddin MCS SDO Puntiachino, Dr. Manipur, Mohammad Rafi, the proprietor of the Nibas Enterprises, please come up on the stage. All the players on the side, team manager, team captain, team physiotherapist, and the 14 players of the tournament. The runners of the 7th Jessica Trophy 2026 goes to Shaina of 7, Hekai Kejugao. Please come up on the stage and collect first medal, second trophy, and the cash award of the Summer Rupees 50,000. We are all going to do the the PLC first medal, second trophy on the cash award, the sum of rupees 50,000. Mahmoudi award की जरूरत से सारी अभी मेडल atau pada kita dengan checkboard trofi na अभी अनुबल सेवती ini dia mau berang dengan saya. The next award
All eyes are waiting for this. Ơi, xuống qua phát ra để xuống qua phát siêu đấy á. Xuống qua phát siêu rồi kìa. Pergi mereka Amerika pergi Jana pergi Argenti pergi Netherlands susu sorry kopiasi mana pergi sponsor kopiasi ni ada yang di sebelah itu ada nasi orasi pergi function ni pergi lagi juga anu kita mau ke sini kita pergi ni pergi kopi winner dan ada kopi bibi apa kita mau ni. The next award, yang merupakan award elected by Muhammad Musa. Please come up on the stage. Muhammad Rafi, please come up on the stage. First time in the award, second coffee is the award. Because the company of coffee is the winner of the Student National Trophy 2026. The fireworks celebration starts in the night sky. World Team! The man in front provider, moderator, all the players. First medal. Yang Allah tidak berkaya fadli. Boy. Round ke palo. Dek foto ka padu udre. The world performance guided just like 9 freedom. Better luck in the next season and good luck in the future. Yang Allah tidak berkaya. Champion Boy. Pwede natin panggil sa Bukhagang Badulhaw. Bupay sing pwede mga natin panggil sa kaya ko
Sige nuara final match sa Howdy loy ko live envir share to video ba comment pe video ba me ako ani ngale tin thagat production ya mati sige final match sa si nuai na how te am na san crack while the FC wala pati na winner boy crack na so na swai de live se san lage live eng ba madi long mi jaw sabot to birak pa isin na puno ko long mi jak mo chi laga sana ngale to thagat production ke sige sai ho de loy phau yo wi de ba to ba sana kon of to thawa yaw jaba sana kon of bu pung thagat pe ko ba wang kai asige ene re arun kumar ne ta swai de la ko se ko se lage Yang payam nunggu air he.